so vedno grde funkcije. Kjene so funkcije grde? Akusi so vsi grdi. L so grdi isto. Tako da bomo ste rešili L na x, integral od L na x do x. Reši integral, evo. L na x. Da x bomo te dali ene meje, ne? Evo tako, kar nekoj meje. Najprej ga bomo rešili brez meje, potem bomo še ostavili meje. Evo tukaj dobro rečemo nedoločen integral L na x dx. Pa napišemo L na x je u. Dx je dv. Odgovor L na x dx je du ena z x. Dx je du. Evo ga. Evo ga. A tle računamo integral. Integral od dx je integral od dv. X je v. Te tri stvari, ki so obkrožene, se ustavljajo po formuli gor. To se pravi, najprej imamo u. A u je L na x. Potem imamo v. A v je x. Minus integral v du. V du, to se pravi x. A du je ena z x dx. Tale x se ne množi s tem x-om, zato ker ni v logaritmu, za vsak slučaj ga bomo dali naprej. Pred L na. Tako da imamo x kot L na x. X se pokrajša, imamo integral samo od dx-a in je to enako x kot L na x minus x plus c. To je nedoločen integral. Za reševanje določenega samo to rešitev prepišemo tle in potem napišemo meje. To se pravi x krat L na x minus x zaklepaj od 1 do e je enako e krat L na e minus e minus 1 krat L na 1 minus 1. L na e je 1. Da vidim, evo tle bom napisal te domene vrednosti. L na d je 1. L na